Ngi-understand nje nalento le. Akuyena umfazi uba bathi ngimthathe. Awuyona le nhlobo yomfazi engimfunayo. Angimfuni umfazi onjengawe. Awakhetha amagama ukukhuluma nami. Uvela ukhuluma isinoma kanjani nami. Ngathi wehle siphambana ngi-understand mina umfazi onje. Angimfuni umfazi onjengawe. Engithi mangikhuluma naye akhulume. Ungikhipha isithunzi. Uya understand? Ungifaka amehla abantu. Uthi abantu bathini? Umukhuluma nami ngazi ukuthi ngi-first born lapho kuwe. Angithandi lento leyo mina ngifuna umfazi engithi mangikhuluma naye phakathi kwabantu alalele hayi ube ngazi ukuthi mhlambe usuyindoda lapha kimi njengamanje lapho mangihamba phakathi kwabantu abantu abangiboni njengendoda njalo mangithi uya nawe uthi usomele ngenze njani ukhuluma nami ngathi wehle entabeni uvela ukhulume nami ngathi wehle esiphambanweni unjani umunje sorry unjani umunje mina ngifuna umfazi engithi mangithi ngiyalibeka naye alibeke we understand understand mina ukuthi ngempela ngumuntu onjani wena understand sorry yini le sorry ngoba kumele ukhulume kahle nami kumele uzazi ukuthi ungumfazi every time kukhuluma wena la endlini kancane kukhuluma wena la endlini understand mina ukuthi umuntu onjani how hayi ngithe sorry phela so libele unginyonyozela manje nywe uyaqala kuba isilima namhlanje noma uqala noma into vele ojayela ukuyenza how ngithe sorry so libele busy manje nywe yini ngizokhala amakhala manje mina sorry next time ungaphinde nje ulibele ukhuluma into oyikhuluma mengithi sorry ngisho khona ukuthi ngiyasiza isikhalo sakho samanyala lesi so ngiyeka libele nywe uyaqala futhi noma ufuna ukunikeza ipendi ufuna uba umfazi nywe njalo hayi suka Thula nje unganginyanyisi futhi hey nywe hayi ngiyeka mina hawu ngikhathele umuntu uzibhizi ngifeza sorry hayi